May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga regula balita ngening Lunes, September 25, 2023. Babae biktima na ning illegal recruitment, Mesa Batya, King Clark International Airport. Innermost at middle lane ning northbound road ning Tulaok portion ning NLEX makasaraya po hanggang September 29. 45 anyos sa lalaki, meteya kay batnang mebaril king sabungan, king balen ning guagwa. Dry run para king contactless toll collection, patupad da king Angeles City at Tabang Toll Plaza magumpisa po king October 1. At kabalen, malyari na lang pong manominate kay Most Outstanding Kapampangan Awards 2023. Then pong Overseas Filipino Workers ang poretang ausantamong Kapampangan by Heart. Kabalen, kinumpirma na po ning Guagua PNP na meteyapin ning metong 45 anyos a lalaki king milyaring pamamaril king Caballero Cockpit Arena king San Roque, Guagua, Pampanga. Bandang alas 5:30 na po ning gatpanapon, napon September 24. Metong ya pong construction worker ing biktima, mikilag yung Kervin Pangilinan na maunuknangan po king Sitio Paralaya, Barangay Ebus, Guagua. May sugat naman ng metong 39 anyos sa lalaki. May baril mo naman, kaya rin pong akapate, ini pong suspect. Agpang po kayong PNP, tinakasing suspect makasulod matuling a jacket. Papunta po kayong Jose Abad Santos Avenue. Dane na po ning ketapundake ning San Matias, Guagua. At bang makibalita po, dikil kayong latest development king kaso ngayon. Kaya betay po kayong kikatamong programa ay Koyang Paulo G. Santos. Ba't pamunan din kaya pong burol na ning biktima. Mumunang dili po, makirami kami po kareta pong kematen. Koyang Paulo, dakal may ngutang, dakal may nga bigla, uling dakal tao king sabungan, anyang milyari ni pamamaril, anyang napon, Nano yung abalitan tamo, nano yung ikuha tamong information kaya ning milyari ngayon. Well, Justin, hustisya ini nga wala na ning pamilya Pangilinan o Ching Evelyn Pangilinan, inang na ning Mete, Kervin Pangilinan at mamawa ya kaning kayang anak at basi ka rin ning salaysay da rin ning eyewitness na ning Cockpit Arena o ning Guagua Cockpit Arena. Minuna ka nung milyari, inawa ining Reynold Gumin, initang nituran king kayang gamat, bubo ng sugatan. Inawat de uling mag-video ya, kabang kening arena, malalyari ning sabong darening manok. At ketang pamanawat ra, mika diskusyon, mika komosyon, may nanggana ketang imilyari ka rin, tipay ning kaya na uling barkada ni Reynold ini namang miyamo BI Kervin karing Justin may baril niya kano barrel dining unidentified pa suspect at kalat ketang social media na mayayakit din karin kaya rin nitang bunga na ning baril may kulasan laring kaya ganaganang meron kaya karin at ikwara pa pingkanong antimong balamo mika stampid kasi retang aliwa mo namang sabungero kon Justin may maglundagla ketang matas sa bakod kening Guagua Cockpit Arena at agpang naman kang Aching Evelyn keng kayang salita in kayang pagtakan kon Justin o bat ating tao keng kilog na ning sabungan na ating baril.
samantalang ngeling panahon na ini itang ausandang gun ban. Nung araw tayo kontasin o ining kayang panawagan tarening kay katamong otoridad. Sabi na po mamawa yamo kano dakaling po may nakit. Tapong nga ng metong ita may naki ya naman ita may naki itang metong. Kay kukuldas na kano yan. Uling iki na yata itang abi no. Wala mo kaya na nanitang may kamate. Kinuldas yan pa si Bayo. Tugulisak kano sabi hanapin kano makipatay itang abi no. Migbalik yan pa si Bayo. Belikan itang kayabe no. Awat napin kanong ngeni iyat bantan tarwi yargon may payamak. Gusto ko sana, buri ko sana ng ustisya ng anak ko, makamit ni. Di ba sabi daw, ganban. Namo po atin milog baril kay sabungan. Paulo G. Malinoy, ining babanggitan ng mangebilin, mamawat yamo ing biktima, pa ining ikaarapin, may puruan yung miyangubi, kita nga milyaring pamamaril. Ining insidente, milyari king kilob na mismo, ning cockpit arena, king kilob na mismo ni Sabungano, kita mong within the vicinity mo, kasi nung sasabihan daping o tating magdalang baril, kumubalo net, tapalinob kaya ni Sabungan, pero warid, ning kaya talagang atin namang mag-check ka rin makanyang lugal, ne? Totoo ka rin ko, Justin. Doon na, liban mi itang sabungan itang vicinity na at itang cockpit arena nung no ka rin nung no ka rin lami sa sabong ring manok, aliwa ka rin ko, Justin. Kitang wala video ngayon kay social media, pakabulag tala rin, kanya mong mismong nung no ka rin asilipan may paraing sabong. Actually, pamuring kitang compound. Okay. At malinaw mo naman kayong pamagdurot-durot ng Konjani, kitang gilob na ng sa kung ano, yung guwagwa cockpit na rin atin talagang pakapaskil, bawal kumang video. Okay. Ito yung ikit mo. Nung no ka rin, nung sakaling ka rin may gugat itang problema, taga ng balura, retang mumuntang sabungero ka rin na kabang ating sabong, bawal nang gamitan ng ang telepono, bang kanitang pumakap footages. Ita mo rin ng pakibalak ng ng PNP Justin kasi nung itang crime scene at ikit tamo pin karening shared contributed videos laganas ng kay social media mayayakit na pakabulag tala ka rin at itang lugar nung kutang may Justin nung hiniba atin niya bang CCTV camera? Dakala rin CCTV camera kini lugar na makapamilino kining kaso na ning shooting incident nung makananong bilyari ni. Pero basi ka retang amano da rin kayabe dari Kervin at Reynold kasi ibabaryo-baryo la rin iyayabe lang sasabong. Bayo pa kano mika kumusyon o may makbong itang dimdam ng baril mika kain mika promotion na mika postura itang gunman ang pomo naman i Reynold Gumin. Paulo G, kita nga amanuan mo na sasabong la, puri sabihin malambat nung sasabong at nung malambat lang sasabong, baluda na bawal itang pamag-video. Pero itapin, tayo kumbaga, eta naman buris sabihan na uling mag-video, kasalanan ita. Pero, bawal may mag-video kay sabungan, ating makapaskil. Pero malino mo naman, pinining adwa na ng biktima. Apo yung pengarin ng biktima, bawal ing magdalang baril king kaurasang iti. Balo mo, aliwa mo yan ng milyaring pamamaril, kabang ating implemented a gun ban. Last week mo, balita tayo naman, king kaya katamang programa, itang babae naman, Berilanda, kabang mag-deliver parol. Keniking Danening Jose Bad Santos Avenue, Barangay San Juan, San Fernando. Paruminggo pa yung milabas, o yan na naman, atina namang may baril, kening sabungan, kening guagua, Pampanga. Bistaman, implemented yung gun ban. Nanong sinabi ni PNP, Paulo G, yung gun ban, detang checkpoint, talagang mamandarla o talagang edag yung banten? Kasi nung makalusot makanya, nano kanong meging sangkan, nadaring PNP.
Ito na kung Justin, tayo pa katalamita, in chief of police na ning Guaguan na yan, din, di kaliwas kami mo, uling anyawaran mi mo naman karela, itang resulta na nitang autopsy report kening bangkening ni ang ubiyay Kervin Pangilinan. Pero may kapanyawat namong commitment mo naman kang Mayor Tonton Torres, ing papuntok na ning balena ning Guagua, doon ka rin na buritaya mo naman buklat pisasabihan nung makananood mararapat itang pamagsamas keng peace and order. At mo kanini kon Justin ene keng pamamuntami kening police station na ning Guagua, karetang duty officer ka rin ibabanggitan da kaya kami nga nang katalamita nila nung ilanang beses na may ka-shooting incident ngeting bulan na ini kakadwa na kanini kon Justin makanitay nga mano da kaya kata. Paulo G, itang i-Reynold, metong mo naman kareng may baril. Kumusta ya kanu keng kaurasang iti? At uling siyempre, itang minunang mika altercation, nano kumbaga yung sitwasyon na kilala neba, ikit neba, kasi nung kakapaten dakal-dakal, maski makanano, ikit ne, makanya ning sasabihan daken? So Justin, panikuan ng tamong katalamita tayo Reynold Guminene. Bistaman ketang mo munang report na ng PNP, mi dalay kay ning Diosdado Makapagal Hospital, kay ni District Hospital Tabo, kay ni Guagua. Pero may transfer na iti at stable naman kay ning JDL. At agpanggang Dr. Flor Sapanta, yung kayang tama, asuya king gamat. Yung kayang gamat ka rin niya. Pero safe na kano ini Juan Justin. Pakibaluan tayo mo naman yan bukas nung mabusten na katamong katalamita. Okay, dakala. Salamat Paulo G. Santos, king kaya kang report at mimingat kayo, Ken. Yan po kabalen, ng latest kita pong milyaring barilan, Kenny Oy Pamamaril, kaya ni pong adwa lalaki, king balen ng Guagua, Pampanga, nung nukarin metong yapuing miyang ubi. Kaya aliwa naman po ang balita, metong biktima kanuning illegal recruitment ing Sebatanda, ring opisyal ng Bureau of Immigration, kaya ni pong Clark International Airport Terminal 2. Milyari po iniyan niya pang September 18, dapat pepalwal kapilan pa mo ng BI, o Bureau of Immigration, nini pong update. Migtang kaya kanong munta Hong Kong via Taiwan ng biktima, pekilala da namo keng lagyong ana, 37 anyos. O ning kabang malalyari pin po kanong primary inspection, may kapansin niya kanong mapilang inconsistency, ini pong immigration officer, anya mika secondary inspection niya pa ing biktima. Agpang po kang ana, muntaya kanu Hong Kong, bang magbakasyon king kilub ning patayal doon ning alaya nga biyeng basic details ning kayang biyahe. Pauli ning dagdag pang interview, balo na ring opisyalis atin niyang valid work e-visa king Qatar, ana. Inamin na rin ni biktima na inutos niya muning kaya nga recruiter magpanggap turista at manayang ibiyeing work visa na karas na po kanu king Hong Kong. May nga pengakwanan dyan naman kanong obra antimong promotion specialist, dapat alaya pa ing kayang kontrata. Inutos niya rin kanuning kayang recruiter ay delete ren pong ng dokumentong kayang atatanggap. Agpang po kayong Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko, peralada na kayong Interagency Council Against Trafficking, ing investigasyon at pag-file kaso, kaya pong recruiter ng ANA. Kaya nga naman pong balita, malyari nila pong manominate keng Most Outstanding Kapampangan Awards ngayon Banwa, dahil kabalenta mong Overseas Filipino Workers o OFW at maski na pareta pong alangdayang Kapampangan pero Kapampangan by heart kanu. Apin po din ring mapilang pamagbayo keng peka prestiyosong galal kaya ti probinsya, base po keng meging monikala ning sangguniang panlalawigan. Ay di po yung report. Yan pong Banwa ngayon ni, bubuklat tane po ing nominasyon para king Most Outstanding Kapampangan. Ngayon mo naman pong Banwa ngayon ni, may kabayo tamong kategorya para ka rin Kapampangan overseas workers. Bubuklat tayo po ing nominasyon ka rin taong alang dayang Kapampangan pero maluwat ng makatuknan keti king lalawigan.
Hapin kanu rene ring asa na pamagbayo king Most Outstanding Kapampangan Awards ngening Banwa. Agpang kang board member Maylin Cayabia Pineda, ing chairperson ning Arts and Culture Committee king sangguniang panlalawigan. Peni muna ng Pineda ing purmerong press conference dikil king peka prestiyosong galal keti labot Kapampangan ngening abak ning Lunes September 25 king SP Session Hall king Kapitolyo. King pamanisplika ng Pampanga 3rd District Board Member June Canlas, magsilbi na lang manominate maski na pa reng alang dayang Kapampangan. Basta menuknangan lang migit apulong banwa keti Pampanga. Partine kanu ini ning Outstanding Honorary Kapampangan Award. Of the nominees qualified are the following. Those by blood, no, at least one of the nominees' parents is Kapampangan. Second, by birth, no, those nominees who were born in the province of Pampanga, in any province or cities of the province. And third, by residency, where the nominee has lived in the province for a continuous and uninterrupted period for not less than 15 years and is a registered voter of the province of Pampanga. So kung 15 years na kayo dito at naninirahan at registered voter ka na, siyempre marapat lamang no, bilang pagkilala sa iyong pagnanais at pinakitang pagmamahal sa probinsya, ay palagay ko marapat lamang na ituring ka namin na Kapampangan because you have already considered province your mother province already. Agpang naman kang 1st District Board Member Benjamin Hoxon, dakaltamo ka balen kay ngaliwang bangsa, akikilalanan da at mamye dangal emu kem Pampanga nuneking mabilog Pilipinas. Makanyan kanong marapat yamong mibuklat ing OFW category ning moka nung no ka rin mi kanominasyon mo naman kay ngaliwang bangsa. Kewa na pangalimbawa ning bukal ibat king purmero distrito ing Pilipina amagobra kanu king United Nations. Sabi ko nga, siguro dapat bigyan dati ng pansin ng mga ganyan na Pilipina na Kapampangan from San Simon. Actually, San Simon po ito na bigyan ng pansin para naman sila ikayat natin mamasyal uli at sa bayan at sa lugar na pinanggalingan nila. Sinigundahan na naman ning MOCA Awardee for Science and Technology ay Mary Michelle Kiembao ing Mesabing Munikala. Tang dinan mo lamang kaswelo ne. Very good siya kasi knowing na mig-reside lakeni once upon a time and at the same time matula keni rin pamilyada kasi yung metong tampi sa sabihan na din is of OFW ne. So ang gyanga chicken bansa ni Gobraya makipagobraya para kay pamilyana nabalikan na kening Pampanga. I don't see anything wrong about it pero itapin masanting ya. Inyawad na namang Kiembao ingaliwa pang suporta amalyari kanong iyampang ning lokal kapanibalan kareng awardees nakalupa na. So, kami, not much of incentive saning tatagalan mi but itang suporta ka rin proposals. So, kitang sector, halimbawa, king science and technology pine. Atin kasing nang kayong limitation, king agency mi na finance. So, masanting mo rin nung atin yung contribution in provincial government, karetang ideas or karetang project concepts sa rin para ma-realize at ma-implement in full. Samantala, makapost na laking social media page ning Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga ring mechanics at nominations forms para ka ring miyaliwang kategorya ning MOCA. Malyari ka nung mag-submit nomination hanggang October 27, 2023. Ako yung kakaing talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko magbalik ya ing balen at balita.
Magbalik niya po ing balen at balita. Kaya ngaliwang balita kabalen, umpisan da po kay October 1. Ini pong dry run para kay contactless toll collection. Patupad po kay ni King NLEX ne ken pong Tabang Toll Plaza ang po kay Angeles Toll Plaza. At para po pisabyan yan, kaya tayo po kay katamong programa Sir Julius Corpus, in pong spokesperson ng Toll Regulatory Board. Maya pa bengi po, kabalen Sir Julius, welcome po sa ating programang Balen at Balita. Sir Justin, maya pong gatpanapon kasi kayong kabalen ko kaya Pampanga. Dengan pong taga-subaybayo ken programa yu masanting at maya pong gatpanapon kaya kayo nga. Sir, magkapampangan ko po pero feel free to use whatever language na comfortable kayo. Sir Julius, ini pong dry run tamon 2 weeks ago, interview da kayo po karing mapila namang Toll Plaza. Kumustan kaya pa mo po ing maging resulta na po nitang kaya katamong dry run karen pong mialiwang dake naning North Luzon Expressway, sir? Sir Justin, malugod ko pong balita karing kabalenta mo, karing kayabita mo kaniking Pampanga, na yung kakatamang dry run is going on smoothly. We had some initial issues, but very minor issues during the first salvo when we started it in September 1. But all of that have been properly resolved. So far, we are doing fine. Natamo po nga experience babayad sa traffic na ranasan da rin kaya katamong kabalen in view of the dry run that we are implementing for the cashless and contactless toll collection system. Kani po kung bandang Pampanga, wherein which NLEX is located, pansin niyo po siguro, running toll plazas na kayabe o mag-participate kani kung kakatamong dry run are not very many initially. So they are selecting the toll plazas. In fact, on October 1, there will be 2 new toll plazas only. Ito pong King Tabang entry and exit. At saka po itang Angeles entry and exit in Miyabe, King dry run tamo by October 1. Ang kain mo po, makisuyo kami karing kaya katamong kabalen na sana po supportahan dating kaya katamong initiative for eventually for the electronic toll collection system through cashless and contactless system through the RFID. Nang sa ganun po, mas mapabilis ang kaya katamong transaksyon kaya karening toll plaza tamong Sir Justin. Yung samot sa ating problema nga raranasan tamo kasi po kaya king dry run tamo primarily are minor issues and then nga liwa kasi at nila pong RFID pero alala pong load. Kaya de po din ng load. So siyempre yung mangyari po kasi linog kayo kayang ETC na inala kayong load kaya po makiat yung barrier tamo magbagal yung flow ng traffic. So makisuyo kami then naman po atin ng RFID sana naman po di nandanemang load ka rin ng RFID nang sa ganon mas mapabilis po yung transaksyon at ali magbagal yung transaksyon ka rin ng toll plazas tamo. Rengaliwa naman po alalang RFID papayagan na naman po na maka-entry or exit in tamutin, muntalakitang lane na designated lane nung no ka rin pwede lang magbayad cash. At the same time, they will be encouraged na magpakabit na ng RFID para kaya tutuking pagdalan na kitang toll plaza kita, mas mabilis na po yung transaksyon. Sir Julius, banggit mepin po yung detang pakabit RFID. Ken po kasing monitoring ng kaya katamong news team, ken pong Angeles Toll Plaza, kaya kalan po kanang kaya katamong kabalen, deta pong atsuking cash lane, kay magpila ng taga na para magpakabit lang RFID. Atin niya po bang order or at least reminder, ini pong
TRB ne karen pong pamuntok daring kay katamong expressway sa Antimo po Kenny king NLEX Corporation na nung malyari dagdagan dala retang mamag-install dang RFID bang kanita mo naman kakabaing pila uling mi kaka-queuing po kasi ning kay lulwal ne ketang dalan ne itang papunta ketang rotonda kay Angeles City familiar kayo po ka rin ning kay miraras ne banda ka rin at mi kaka-traffic na rin po keta pong queuing ne keta pong pamaglagay daring RFID but not of course ketang RFID gates mismo. So kumbaga yung pila lulto, kareta pong pakabit RFID, Sir Julius. Sir Justin, actually po, masanting niyo po yung kaya kayong komento, Ken. In fact, we noticed that also po, Sir Justin, na yung pila, yung lanes na nung rin natin RFID installation that is happening. So, kami po, sabihanan mo na rin and that's corporation through their easy trip services na kung pwede, number one, tagtaganda naman din yung taong mag-install ganun yung RFID tamo nang sa ganun, mas magdiris po kaya katamong mag-install. Number two, magdagdag na pang installation centers. Lately, they have been marketing it. They're going to the market. I think there was one they did somewhere in the north na ilan mismo yung talakit ang lugar in order to market or do the installation themselves na alam mo matakin yung toll plaza or kasi yung toll plaza, Sir Justin, siyempre malati ang lugar madyaring pagpilahan so kumabayan yung pila ng Marakalda. So, yung gagawin mag-direct marketing na didiretso lang ka rin where there are many people who are going to. Pero, yung kaya kayo pong suggestion, Sir Justin, is very good. And kaya dito kayo kaya. Sabihanan nila po na kung pwede, dagdagan na yung installer, installation center, at saka yung marketing effort of going through the market itself na ilaning tamang kanita makapagpakabit ng RFID then kaya katamang motorista. Sir Julius, panauli na mo po, clarify kayo mo, deta pong aliwang toll plazas na kayabe, ketang dry run anyang milabasan, if I'm not mistaken, San Simon po yung miyabe kanita, angga pong yeni, contactless pa po ba yung karelang patupad or may balik no po ketang may muklat na larin detang karelang cash lanes, sir? Actually, Sir Justin, maki-contactless lang ang nakadudukan. ETC lane na po ketang platang makanyan ketang nag-participate na. We are not preventing anyone na alapang RFID to enter. We allow them. We have to allow them. Itamupin po mamayad ng cash, no? At a certain lane, nung loka rin na mamayad cash, and nung loka rin na magpa-install nung alang installation center, kaniking like in San Simon, nung alaka rin, they will be guided nung loka rin na pwedeng magpakabit in RFID. So it is not true na although all RFID all ETC lanes na yung participation plaza, na pwedeng dumalan na RFID. Pwede pa rin naman po payagan tayo. Pero, matisuyo kami na sana yung susunod ng pagdadalan at yun yung RFID. Opo. Kapalen, tauli na mo, kutang kumun, ining target na mo ngayon ni, kapilan niya kaya may patupad yung contactless, kareng ganang expressways kaya di mabilog ka Pilipinas sa Buketi, Pampanga kaya lawayo po sir in timeline na ning TRB kapilan po. Actually Sir Justin, number one, it depends po kaning resulta kanitang dry run gagawat tamo yan number one yan. So if the assessment is good enough, ready talaga yung ETC systems na rin kaya katamong toll operators all over, then we can perhaps make a recommendation. We will recommend it to the DOTR or to Mr. DOTR. This is the result of our assessment. Then from this, we believe malyata ng full contactless and cashless. In return, the DOTR will make a review of their own when talagang pwede na o wali pa. Then they will make a decision kasi it's the DOTR's decision whether or not to implement
the cashless and contactless officially after all of these are done. So, siyempre po, ingolin namang sanang mangyari when we implement again, re-implement natin itang contactless and cashless, alita na makaranas sa problema gaya tamong adanasan tamo itang dapat sa panahon Sir Justin. So we want to make sure na smoothing pag-implement just in case we do the contactless again. Okay, dakala salamat po Sir Julius Corpus, ing talapagsalita na po ning Toll Regulatory Board. Mimingat kayo po Kabalen, and dakal pong salamat. Marakal pong salamat kayo, Sir Justin, karenggang kabalenta mo, and then motorista gagan karening expressways po mo. Makiusap kan niyo po kayo na kung pwede, magpakabit na kayo, mag-switch na kayo king RFID. Mas mabilis siya po in transaction time for RFID, is only about 5 to 6 seconds. Kaya cash transaction po, mamabot siya pong between 15 to 20 seconds po kasi, sometimes even more. So, kung nangyari po, mag-switch na kayo, bangkanista, mas mabilis po yung transaction tamo karening toll plaza and exit tamo. Nung atin naman na po kayong RFID, makiusap naman po kami. Sana mag-load naman po kayo, maski ibang kapatalo, na sa ganun patang lumove kayo, ala kayong problema, dire-diretso mo po yung entry and exit nyo po, karening toll plaza tamo. Himingat po kayo, karening biyahin nyo. We just want you to have a very safe, comfortable, and fast travel sa katamong expressways. Marakal pong salamat kaya kayo na. Yan po Kabalen, dimdamye po yung pasyag ng Sir Julius Corpus, ing talapagsalita na po ning Toll Regulatory Board. Kabalen, taya naman po yan. King aliwa naman pong balita, balitang NLEX mo rin po kasalunsungan la pong makasara, deni pong innermost lane, ang pong middle lane ning northbound road ning NLEX, king lalam na po ning Tulaok Bridge. Begong Pisaya po niya pong Sabado, September 23, hanggang na pong September 29, Biyernes, alas 6 po ning bengi. Ken pong may banggita period, itas de po ing dalan at ayusan de ing drainage system, bangay iwasan po ing albog king San Simon portion ning NLEX. At tatandaanan niya pong mumunang Domingo ning Agosto, denasan tamo po ing albog king NLEX, may resulta king Pilangaldo, mabayat at traffic flow king may sabing expressway. Samantala, pasable naman po ding aliwang lanes kini pong southbound lane ning NLEX at pagpukeng pamuntok ning NLEX Corporation, may buklat la naman pong zipper lane o itang ausandang counterflow lane. Bangkanita, aywasan po yung mabayat daloy ning trapiko. May deploy naman pong traffic patrol crew at maka-install la naman kanureng directional signage karen pong strategic areas. May sadyala naman pong alternatibong ruta para po karing ng klase ng sakyan na Manibat Manila, papunta Pampanga, malyari ko po kanong dumalan, King MacArthur Highway. Nung menibatan ko po Manila, mag-exit kayo King Pulilan, kay ba't magkaili kayo King Kalumpit, at diretso King MacArthur Highway, kay ba't naniti Magwanan, papunta Apalit, at lumog pa si Bayo and Lex King San Simon Interchange. Then naman po Class 1 vehicles King Baliwag o Eastern Bulacan, papunta Pampanga, pwede kayo pong dumalan King San Simon, Baliwag Road, nung pumunta ko San Simon, ayan. At nung naman papunta kayo San Fernando, malyari kong dumalan King San Luis, Baliwag Road, at diretso King Jose Abad Santos Avenue. Para naman po kaling hanggang Manibatan San Fernando o San Simon, papunta Manila, Kabalen, malyari ko pong lumuwal King NLEX San Fernando o San Simon, kay ba't dumalan King MacArthur Highway at diretso King Kalumpit, kay ba't magkailip King Pulilan Road at lubog pa si Bayo King NLEX Pulilan Interchange. Pwede yan pong i-check in Facebook page ng NLEX Corporation para ka rin luwapang detalye, digil po ka rin alternate routes. At manatili kayo rin pong updated King CLTV 36 News. Balen, ako po mama ko magbalik niya, King Balen at Balita.
Pero yung main contact na po ng client, ako, and then main contact na ng suppliers, ako, yung event planner po. Ne? So, bunay na sabihin po, yung event planner, yung ang po yung Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, ala po kanong sulfur dioxide na manibat king Taal Volcano. Ini pong ngangin kini king Central Luzon nagpangpuyan king Department of Environment and Natural Resources o DENR. Base po king monitoring na nin DENR Environmental Management Bureau at po king 20 hanggang 50 ing Air Quality Index. Hindi pong hangin kini pong Region 3 at po ita ketang low health risk. King aliwa naman balita mi daw niya ing metong Thanksgiving Mass para king gift of priesthood ng Reverend Father Bien Carlo Galang Manuntag. Ken pong San Vicente Ferrer Parish Church, king Barangay Kalulot, Ciudad ding San Fernando, Pampanga, niyang Sabado, September 23. Baka na niya wari kaulaga ing kaganapang iti para king Biening metong pari ang po king metong Katoliko
Pakibaluan tapo king report ng Liana Canilao. Metong banal a misa ing midawn inyang Sabado, September 23 king San Vicente Ferrer Parish, king Kalulut, City of San Fernando. Makaparikilyo iti king gift of priesthood ng Reverend Father Ben Carlo Galang Manuntag. The Lord has been gracious and merciful to me. As St. Paul tells in his letter to the Galatians, He loved me as He gave up Himself for me. In turn, I ask the Lord to allow me to love Him as I lovingly give myself for Him and His bride, the Church. Priesthood is offering yourself to God, but at the same time, offering it also for the people of God so that they can have a pastor, a good shepherd to lead them for worship and direct them in prayers to our Lord Jesus Christ. Agpangkang Reverend Father Manuntog, nasa na naman yung pamigunam ing mitipon-tipon lari ang kayang pamilya, kakaluguran at kabalen as sasalpantaya. Isa kasing custom sa pagpari ka, yung uwi ka dun sa parish and you will celebrate the first Mass of Thanksgiving around the parishioners of the parish. The importance of this is to gather as one family and to also at the same time promote vocations in the parish where you were baptized or you have grown up. The Mass is the highest form of prayer and the most important celebration. Of course, pag pari ka, you celebrate the Mass every day of your life. You offer it for special intentions, but at the same time, you bring people to God. Metong kareng meki celebra king Thanksgiving Mass, San Fernando Metropolitan Archbishop, Most Reverend Florentino Lavarias. Of course, even though you are serving UK, we are all serving one church. We are still connected to one another. We hope and pray that together with Father Jude, may your merits also increase our faith in God. Reverend Father Manuntog, ing katlong pari ng parokya ng San Vicente Ferrer Parish. May ordain niya king Cathedral of St. John the Baptist, king United Kingdom, in July 8. Ako, ing kayong talasuyo. Liana Canilao, ating pusong makabalen. King aliwan naman pong balita panigaralan dane kanung midinan pasibayong pamagkilala ing miyango ay Lord Francis Frei Musni. Paulining maragul ng ambag king pamangambul king kulturang Kapampangan. Agpangpukang Pampanga 2nd District Board Member Maylene Pineda Cayabyab. Big silbi ang dala ni Musni bang misinupya ing relic ng Santa Monica. Anya naman may kilala ya kanu iti ay mo antimong historian ning balen no nepe lalo na ning lugod at pamagserbisyo pepakit na karen pong pisamban. At tatanda ng dininan deng gale ding opisyal ing meging sao pampong kontribusyon ng Musni king pamanyuling ning kultura tamanong sismuan anya pong Sabado yan, September 23. Kaya ni damorit po pisabyan ng metong resolusyon na makasadya ng isubong Pineda Cayabyab keng sangguniang panlalawigan bang dinan pa magkilaling maragul ng ambag Musni keng mabilog probinsya. Hindi ko po makakalimutan ang una naming pagkikita noong tinulungan niya po kaming sumulat sa Europe para po makakuha kasama po ang kura paroko po namin para makakuha po ng relic po ni Santa Monica at San Agustin. Nakikiramay po ang provincial government, ang sangguniang panlalawigan sa pagkawala po ng isa sa nagmamahal sa ating kultura at tumulong sa pag-preserve nito. Kabalen, ako po mama ko magbalik ing balen at balita.
Magbalik niya po ing balen at balita. Kabalen, good news po makasadya ning pekaan tabayan ang pamagbalik ning Tigtigan Terakan King Dalan o TTKD. Mararapat po kayong Barangay Balibago, Angeles City. At aranda ng mitok ng yapuiti kareng may alabasang banwa, pauli na rin ng COVID-19 pandemic. Ditakbo pong background, karen pong epa mikibalo o epa meka experience keng TTKD. Minunaya pong mera patitiban wang 1992. Pemuntukan na po ning dating Mayor Ed Pamintuan. Bibay sa ini, pauli ning pamagselebra ning King Tetagan at pepakit na rin Kapampangan kaya rin na pong memakbong ning bulkang Pinatubo. Manibat po kanita, banwa-banwara ning gagawan at antabayanan nini ning miyaliwang memalen dong nuneren pong aliwa, manibatan la pa, kilwal ning Pampanga. Karen pong bisang tumagon kay TTKD o balo mo naman ang timong metong Karepeka Maragola Street Party keti Pampanga. Marapat niya po ini kayong October 20 to 21, 2023 kaya pong dating lugar kayong Balibago. Kabalen, natin kayo bang daratang ang maragula okasyon king pamilya? King panahon ay tiyas na po kanong kaimportante ang mag-hire event organizers ba nga siguring tagumpening nanumang espesyal okasyon king bie. Aparte king less ing stress, migit kanong organisado. Apong madetalyeng preparasyon ng ating kang kasaw pa eksperto. Panibalan niya naman kanong masalese ing budget nung makalatag lang masalese deng event suppliers. Pakiramdaman tayo po yung metong tamong kabalen na event planner ang pong consultant ay Monet Pagku. Pero yung main contact na po ng client, ako, and then main contact na ng suppliers, ako, yung event planner po. So, bunin na sabihan po, yung event planner, yangan po yung kukumpas, nanungan po, yung gawan na po ng bawat may hire as suppliers. Po. Kumbaga halimbawa po, hanggang yung kliyente po yung may mag-hire ka rin suppliers, still po, in control po kata yung event planner. Wala mo endorse na lang po kaya. Yes, endorsing properly po dapat talaga kasi with full details siya po. Kasi nung pong aliya full details yan, magkasakit kami po. Whereas po nung event planner po, yung kinontak yun, may present yung package kaya kat may mili ka A, B, or C na naman yung package na pinili mo. And then ma'am, magkaroon kami pong presentation. So, ako po yung kumontak karet ang suppliers na pipresent ko. Na karang aliwa po, daw papa de suppliers. Pero kaya kami po, we're a transparent king client. So, yung photographer, amit na, discuss na po yung details, planuhan niya po yung pictorial na from the photo shoot to wedding day. And then, amit na po yung caterer, food tasting. So, syempre po, ma-finalize siya po hanggang iniya na matabang niya inikaya. Gandetan details mo nga reta, we're open for comments and feedbacks naman po. And then, tables and chairs, mana yung set up together with the event styling. Kung makananyangan po yung... Kabalen, binuklat dane po niyang Biyernes, September 22, ing Peka Purmerong Corporate Center ning Bank of Florida. Kitsa po ini king Jose Bad Santos Avenue, kedi po king Siyudad San Fernando, Pampanga. Impong latest milestone na ini ng BOF, metong kanong patune, king stability na ning Rural Bank. Emo po keti Pampanga no king mabilog a bangsa. Para po king detalya, ining report ng Liana Canlao. Taong 1964 na nagsama-sama ang isang grupo ng mga pribado at sibikong individual upang tumugon sa tawag ng gobyerno para sa countryside development. Nobyembre ng taong ding yun, nang buksan ang kauna-unahang branch ng Bank of Florida sa bayan ng Florida Blanca, Pampanga. At upang lubos pa makapagbigay serbisyo sa komunidad at maisulong ang rural banking, binuksan ng Kapampangan Homegrown Bank ang kanilang kauna-unahang corporate center. Ito ay matatagpuan sa Jose Abad Santos Avenue sa San Jose, Siyudad ng San Fernando, Pampanga. Definitely, they could expect the same service that they love from us. But now, they have a better ambience, a more welcoming, a brighter. So definitely, they'll feel more welcome and less intimidated to come to banks and ask for help. Bukod sa makasaysayang milestone, patunay din daw ang bagong BOF Corporate Center sa credibility at stability ng kumpanya. Well, this has been a long dream of my
father, no, and he wanted to really serve the community and deliver good services, and so that the people would have the trust. And with this building, I hope we'll be able to show them that the rural bank, especially BOF, is a very stable and strong bank. Well, actually, yes, it's always our challenge of the reputation of rural banks, but BOF has withstood all those challenges, and we are in the top 10. Ayon kay Susan David Nunga, ang President at CEO ng Bank of Florida, kaakibat ng serbisyo ng BOF ang kanilang corporate social responsibilities. Kabilang narito ang mga programa para makatulong sa micro, small, medium enterprises o MSMEs. We are always want to help the community, especially the MSMEs, and we're making products that would include financial inclusion, especially with our new ATM product. Definitely, the micro, small, and medium enterprises are of a big help with that. And we, BOF, provide products and services to them so they could further their business. Samantala, ongoing naman ang Auto Bonanza ng Bank of Florida katuwang iba't ibang kumpanya gaya ng Laos Group of Companies. Tatagal ito hanggang September 29. So ang Laos Auto Group has partnered with Bank of Florida bilang isang long-time bank partner na namin ng Bank of Florida even way back and we are very excited for the upcoming Auto Bonanza. Which will happen in September next week, last week of September, kung saan magkakaroon ng mga display of units, test drive din ng mga sasakyan na pwedeng matry mismo ng mga customers, potential customers natin. So with this, yung convenience of actually choosing their car, ay ma-experience natin dito sa BOF Auto Bonanza. Of course, this Auto Bonanza was I'm not sure what year, Mr. Levi Laos, our former chairman, was very instrumental in this product. He introduced this product to us, and we found it successful. That's why we're replicating it again, and we're offering it to our valued clients. Oh, of course, we're expecting to entice new clients with this Auto Bonanza. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kabalen, 82 days na mo po Giant Lantern Festival na, kabang 91 days na mo Pasko na. Apin po rin ding mga regula balitang kinalap ng kaya katamong news team. Para king aluapang updates, i-like and follow ilamo rin kaya katamong social media pages, king Facebook at CLTV36 Official, ang pong CLTV36 News, Twitter naman at CLTV36 o X na po ngayon ating Instagram at CLTV36 at makanyan mo naman po official, makanyan mo naman po keng TikTok ang po keng YouTube. Nung buriyo la pong balikan din kaya katamong programa, ayal benula po rin keng YouTube, munta kayo naman po keng kaya katamong website www.cltv36.tv. May albela naman po rin programa ng CLTV36 via Signal Channel 115 nationwide yan, Kabalen. At karen pong kaya katamong 38 cable partners ketiking Central Luzon. At syempre ken pong Free TV Channel 36. King lagyo na po ning mabilog CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Makabalen.